Ndashobotse. Izo nkuru rero ni inkuru zo kwitondera kubera ujya muhungu wacu urabona ngo magende kurongora muri ujya muryango. Nimba ntashobora kugenda kurongora ahantu umugore ari ingwe. Umugabo nawe agacaba intama. Oya. Urazi no kumwicarira mukamubwira. Urumva mukamwumvisha rujya rugo sigo. Oya. Inderi iva hasi. Kandi umukobwa ni nyina. Ujya umugore yigira umugabo mu rugo. Saga sisesho rumuntu. Kugira umugabo arinde yomoka. Wibaza ko ari ibintu aba yaremerewe. Aha, aba yarusha. Aba yafashwa ha mukahogo. Ko kabisa. Umugabo yamara umugabo yihagararako. Mugabo urinze ubona yomotse. Urinze ubona yomotse. Hajyanye biba bikomeye. Urabona umugabo niwe ari intwari mu rugo. Aha. Umugore agacakurikira mu nyuma. Ubu rero niyo kontrere rero umugore niwe ari imbere. Aha, niwe ari hejuru. Umugabo nawe urumva nkaho rero ntushobora. Abagore basigaye bahuka ubu n'abagabo. Wumva atarakamara amazi. Hajya yararusha yararemerewe. Kandi umukobwa ni nyina. Hajya barayagana nyina. Muraraba neza umuhungu wanyu azahave agenda yita mu ruzi agwita ikiziba ni hataraho hajya nibara hajya niyamushikana mu nzu azahava asanga ari we yahukanye uca bisato ahubwo ni hatari ujya mu mukobwa uca hinduka isato honyene numva ngo n'umunyakirori ngo nta kirori kimutanga nta kirori kimutanga iyo ni inkuru rero y'ukuri ngo nta boîte nimwe yo ngaha mu Burundi atarinjiramo yego kwese amaboîte yose urizavana urizande eka ni ibintu urumva n'udahingira abana abakobwa badafise indero badafise n'imico y'ikirundi usanga bambaye twatundi bita nambari ibintu umva impenerezo mengo ni bishato vy'intama ubu tugerere ino muhere n'umuntu urabona ko yakuze mu ndero imwe yabasha yarezwe runtu yego kabisa ibintu byo guhurumbira ibintu by'amaboîte canke kuja hehe za hehe urabona nta bintu yagiyemo ni ishure uzaho heje kaminuza n'ubu rero amaze kugira ubuzima bwiza mbe no kurondera umugore rero umukobwa yiyubashe ni wabo umukobwa afite adresse ni wabo se na nyina babana neza atari uko naho nibara zobatakaye inge nanje kwakwanya kagakate ndagafungure ndabe yuko nyarutsa aho kuje ku mirimo bonake neza cyamaza zindushageje kure ushaka ikindi kirenze ngako ari giki nanje uranyeze naberetse akoresha ndabona umengo naco pisi no kongera ko ako ico novuga gusa urakoze nanje ico nokubwira ukabona ata amafaranga ufise muri urugo ntuzohaguruke ntuzo n'ugahonyuza ukuguru wimvira ko nagiye baba ngaho fata kayirugende wewe niwe watumye mpinduka nyumviriza neza uri gukora icyo utazi ariko icyo womenya nta mafaranga aciye mbuzi yo kugwa wowe nanjye kandi umunsi ku munsi nawe mwa muri banadijana none izo ngorane ukurikirana n'ingorane nyabaki ariko icyo narondera nakibonye warondera iki wari kurondera iki ndakubonye numbonye umbonye iki kandi ndashimira Imana nibura ndagwikirikira je kuba naje ngaho muri urugo nibisigura yuko no banarabuzi yahandi nje habanamba kandi nibisigura yuko wewe uri umukobwa umwe ku isi atawundi musa cyangwa atawundi kumbira afise ubwiza nkawe ikintangaza no kubyishura mubiza nati naragukunze narakuretse urukundo tudasana ariko ibyo kuranyereka bitandukanye n'ibyo jewe kumbe n'ibyo twavuga ariko urakoze cyane izo ni ngo wakoze yakoze ishano urakoze cyane urakoze yakoze ishano
Asha pole sana kweli. Aho ubona? Nari nakubwiye nuko utumvise. Atarahuka. Urukundo ni hatari. Urukundo ni hatari. Urukundo rubica rubakitse. Ariko Imana ishimwe ko yabikweretse hakiri kare. Yego kweli hajya wari kubupfuye. Iyo mukobwa ntiyarashobotse nari narakubariye. Naherekera ndakubwira. Ariko nta gitangaje kirimo. Hajya amaso akunda ntabona neza. Hajya nari navuze ko nari maze kumva byinshi kuri urya mukobwa. Hajya Oui, allô? Oui, ndi Sabira. Wa alaikum salam. Ni sawa sawa. Muraho. Yego je ndi Bujumbu. Twatandatu. Oya nta ngorane gusa naza kuvuga inyinshi no munsi mwijoro navugana na mama. Reka mukishura rino. Yaramanutse. Nta ngorane. Naza kuvuga inyinshi. Ndetse tuzo cyangwa cyo cyangwa twasha dufatiye hehe. Volcano. Sawa nta ngorane. Nuzi ko binyaruka nk'umwana. Agenda mbawa. Sawa nacu boye ndaza kutelefona mwijo. Shano. Umugezi tunzi Sabira. Umunyarwanda. Ariko akore yino mubakeneye yuko nzogera gutembera umujyi. Yarabyisabye kuva kera yuko mutembera i Kigali. Umugezi sana. Yarakeneye kuzojana ku gatandatu. Kumbe nawe uzogenda. Ndashobora kuzogenda ariko ndavugana na mama kuko maja ivuga ko niba ndi niyo tugira urugendo rwiza ariko nukuri genda gutumye uduta y'amata yo kwa Mutama haji hajya Nyanza. Asha nukuri yaranjongorora ko kabisa. Igico kintu ndashobora kwibagera n'umunota warimo amaze kwa bagire kwera nufuma nibagira ibintu byose. Asha mutuyibagire ry'amata y'ujya Mutama ujya Mutama haji ajya ni number 1 yakora ibikora inka kabisa. Je nukuri asha ukazoyibagira nari tuvuga eka kabisa wavuba nka naje eka Imana indinda akabikura sinkabe nkawe ijya shetani ni hatari kabisa. Wavuye kure jama wavuye kure nagingo ino bongo kansura hewa akansura heba nyene none udahevye wogirana ubwo umujinyikira ko hanyuma ukaduza kwicuza. Aho ni byiza ko wabibonye mukiri muri fiançailles. Benshi bariyorobeka bakiri muri fiançailles wamara kumushikana mu rugo aha basigara uricuza usura amaso wimvira igituma wamuzanye. Ariko ko Imana ngaho yagufashije ukamumenya hakiri kare aho onye nahi wawe ukwicara ukarondera uwundi. Abakobwa baruzuye inshuti yawe baruzuye kweli. kandi arambabaje hasi arambabaje kabisa. Mwibagira n'iryo zina rya Nadia ntusubire kuryiyumvira kuko ujyanye n'igikoko ujyari shetani. Tumekuwa tuko safari tukiwa kati ya mashua, tulipofika kati ya bahari mashua yetu ilizama. Mateso. Bibi ali. Uko mzuri bado? Iko vyema. Habari yako? Mzuri bado? Habari ya kushinda? Iko sawa. Kazi inaendelea sawa? Sawa sawa kabisa bado. Okay. Sikiliza. Kesho na safari. Kesho? Ndio, kesho na safari nakwenda Kigali. Na mshangao mbaya? Iko kwenda kuleta maziwa? Mimi siendi kuleta maziwa, naenda kumtembelea rafiki yangu kule, sawa? Lakini nikienda kule huwa
naishia pale Nyanza pale kwa mzee Haji pale. Pale nasia pako Naishia pale maziwa. tunarudia zangu. Pako maziwa, pako nyama. Kila kitu. Sasa kusikia watu wengi wanasema pale wabasifia kweli. Pale kuna kila kitu. Sasa kwa hii safari sasa nakwenda hadi Kigali. Mara nyingi kwa nikienda naishia tu pale Nyanza kwa Haji. Ila hivi nakwenda mwisho kwa mwisho Kigali. Sasa ni hivi, sikiliza kwanza kitu kimoja. Na rafiki yangu nitakwenda naye kesho. Kwa hiyo nataka uhakikishe kila kitu kinakwenda sawa hapa nyumbani. Sio problem kwa sawa. Sio na problem. Hakikisha mama anakula mapema, asubuhi chakula cha asubuhi safi. Chakula cha saa 6 safi. Patro kwa chakula sio na problem na mimi kabisa. Hakikisha mama anakula sawa sawa tena kwa wakati. Ndio patro, iko unajua kama mimi nisomea hotellerie kule Italy. Italia watu Iko mimi kujua kabisa kweli na mimi niko kule. Kabisa patro. Acha kweli patro. Italia wewe unafahamu Italia. Kweli patro. Na Sehemu iko gani? siku moja Au msa Italia sehemu gani? Naples. Iko mimi somea hotellerie kwenye etablissement moja inaitwa kwa Vingi Parara. Ipo siku mimi nitakupikia chakula moja inaitwa macronyonyo ya Kitaliano pamoja na beefsteak. Ukakula hiyo chakula iko kumwezea bonus ya 2 ans kupata maisha mazuri. Kweli patron. Acha mambo yako. Iko sina matatizo. Basi fanya hivyo bwana. Okay, safari njema patron. Safari njema. Okay bwana. Siku moja tumekuwa safari. Kwanza. Karibuni. Hani karibu. Thank you. Umeze muti Burundi? Muraho umeze neza. Abo mu rugo bose barakomeye. Bose baraho kabisa, namwe ni sawa? Natwe alhamdulillah turashimira Imana. Ndio kabisa. Shemeji mkanga. Karibu bwana. Asante sana. Amakuru y'urugendo. Alhamdulillah, mmeze mute? Umushitsi, karibu iwacu bwana. Asante. Amakuru y'isafari. Ni meza cyane, namwe ni sawa? Alhamdulillah. Nikararyamye yavuye ku ishuri ananiwe. Ahita aroga ararya. Kaniyegera iruhande rw'umushitsi swazanye irobese. Nawe nirori wahoraga wohereza iro bakishima atarabona n'umuntu wohereza iro. None sasa ubu noneho arayikwishyuza kwezi. Yowe naribonye, yanyishyuza naribonye. Ndirobe N'indagara ebana. Uzikuzikaranga n'ibitunguru gusa. Muhire. Karibu mu rugo wisanzuye. Murakoze cyane. Yes. Meet my wife. Mu Rwanda. Mama Nika. Ndishimiye kubamenya. The petite sœur we. Mutoni. Okay. Mutoni Muhire. Nako ni kabucura kakiwacu Murekatete. Okay. Arateta n'umuntu turabishimiye ikaze mu rugo iwacu. Murakoze cyane. Murekatete sona ko asa nk'umutesi se. Umubona wese amubona mu butesi arateta. Mutesi bisiguriye. Mutesi nyine umuntu uteta. Umuntu watese nyine. Muteta uvuga abandi? Oya, hano kuvuga abandi badahari. Urumva irundi dikinyarwanda ko bidahuye. Guteta ni umuntu warezwe neza. Mbega nk'ukuntu bafatiki utari umuntu warushye. Atari ndushye. Umutesi utarahuye n'ibibazo. Umuntu afina. Mungu kabisa. Hano ukuntu umuntu afata igi mbega tumfata nk'uko bafata igi ku igi urigengesera n'imeneka. Nawe uvuze ngo arateta. Oya ntago ajya ateta abantu babiri. Kuvuga umuntu undi ataba. Oya abarundi n'ikirundi n'igiswahili. Murashobora gufata douche cyangwa
Kada yana dushe ndi ufate kwanza ariko ndabibona ko munaniwe imuhi ni karibu kumeza rero urisanga muri urugo rwacu karibu ni kumeza sasa shukrani muze ntacyo mumirye nuko mwatinze byanahose Okay. Muhire uvuze muhire uraryoye mpizo nkuru kuko nyene ubundi duherukana muhire ubahari arashaye ati gushaye mborabona inka yashaye bakagomba kuyikurayo hama bikanga umbarire ubu ni hari ageze ahatemba ndugu umva waramubitse kugenda nakubwiye kumubika gusa. Assalamu alaikum. Biteze. Kwateze kuvyuka. Wapi kabisa. Umva gute? Numva umutwe umeneka cyane. Umutwe urameneka numva ufite umuriro mwinshi. Tujye kwa muganga? Tujye kwa muganga? Wewe. Kwa muganga hatene cyane. Baratinya kwa muganga wese ubaye umwana? Ubaye umwana? Gutaba gushira serumu. None amahirwe dufite uretse tuhamagara ko dufite muganga hanga iwacu. Muri gatete. Ni hano. Injira. Salam. Twabonye ikibazo. Kibazo kigenda gute? Umushishi wacu yarwaye. Yarwaye? Yafashwe gute? Simbizi ni nani mubazi. Ndayo cyo kwari cyo bifashe. Urumva umeze gute? Umutwe urameneka cyane. Umutwe urameneka kandi ufite umuriro mwinshi cyane mu mubiri. Umuri ibi birashira ni umunaniro. Tuwe n'impamvu z'urugendo yakoze n'ikirere cyahindutse. Nibi birashira by'akanya gato. Umuriro afite mwinshi se? Nawe ari mwinshi cyane. None se cyo umufashe? Hari ibinini yitwa aspirin C ushobora kumufasha. Ngabanka wabifite se? Birahari. Muzanire basi. Nze baganda kaburano ibinini. Ni muganga nyine. None mbwira nsigurira kugana yashaye. Muhirwari. Sinzi uko no kubarira. Mugabe icyo womenya coco. Umuntu yanyogeje umutima wanje akanyohera cyane gose. Ni muhire? Yasha. Wowe wundi muntu ushaka. Umuvyeyi yamvyaye. Mama wanje. Mama wawe? Mama wanje je? Mbwira gaje umuvyeyi yaramwiyamye. Arahinda akafukuza bucafu. Mu bisanzwe tuzenze kuja hirya no hino ndisha yaramwirukanye neza cyane yamubwiye ati ndiko ndafyina kutavyumva yamubwiye ati jewe zamda sije navyaye jenye n'abakobwa ubona ko udafise amafaranga ubu umukobwa wanje ronderera handi naje naramwirukanye ndamuhaza ubushama yarandonka ni menshi si mugabo byasije twumvikanye sibyo twumvikanye wewe umuvyeyi ashobora kugenda ashobora kwita mu bintu nk'ibyo yaraje avuga ko two tumutera induru arambaza icyo two turadiskita tuvuga tumutera induru ndakimubarira ndamubwira aramubwiza ukuri ati udafise nakaravye wewe nakubwiye nti mugacire ntangere umbwira yuko udashaka ko muhire abimenya none yandengeye gashasha kangire gute yakurengeye gute wowe kumvikanye yuko umukunda ugorukundo gorubika ukarubika ugorukundo ukarubika nawe akabika amafaranga yo byose ukabishira ahantu hamwe nararubitse rurabora nuko imukunda rero
mbiza ndakubwire nande umuvyeyi nze yinjira muri ivyo bintu umuhungu acanira amagabo namitende iyo bari muri mwebwe babiri gusa mu mwanya yavyitayemwo ni ukuvuga yuko mwamurungitse ati kumbagara mwagende shayange ati bisa abafise indege karakubaye indeke banye karakubanye ndakubwiye nti wowe biraheze bihera kwande kwa Muhire hazoba iki Muhire ashobora guhinduka arashobora kubona yuko aho nyene cavuga ati bibe byose ari wundi muntu agize gute yondere wundi muntu never ndajyambaye kabisa je nakubwiye yuko ushobora kugira ibintu nakubwiye ati mugacere ntangere wowe ujeje ati wajya bavuga ngo kuri Facebook erega n'ubundi nagize mu gacerere ntangere umva ndagutera inkuru muhire kuronderera hadi ntibibaho shemwa Nadia nibizoba ntashobora kurondera undi muntu muhire bihereye ntibizashoboka mama iyi ni ji imeze uko icyo kumwe na ji iyi ngiyi aho mu kanya umutwe biriya birashira buriya ntabwo amenyereye kugenda urugendo rurerure ndabimenyereye gusa akaba atamenyereye n'ikirere bamenyeye kugenda n'indege bamenyeye kugenda n'imodoka ubaza ko ari cyo kimwe cyo kimwe wihangane ugomba kukinywa kandi kirakoroye urakira nta kibazo kandi ntumwe wiyumvirira ugotomere urakira tukonsidera ko uri gufata jiya wikwiyumvirira wowe sa nkaho ari amazi uri kunywa ntutekereze ko ari umuti nutekereza ko ari umuti nturivumire amazi kandi muri ari umuti wihangane cyangwa ji tuvuge basi ji hagati aho ngaho ugomba kugotomera ukawunywa ugakira nta kibazo uratinya ibiti nk'abana ndatinya ibiti cyane kabisa wihangane hagati aho ngaho Imana niyikiza ushobora kunywa imiti myinshi ntigire icyo kumarira ariko iyo wizeye Imana urakira iki kinini rero gifasha ibintu byinshi gifasha gikiza umutwe umuriro ibicurane ushobora kunywa imiti myinshi pe umuganga akayikwandikira ntigire icyo kumarira ariko Imana niyo ishobora byose gutemera rero gutemera kabisa nihangane inyuma ndetse wabanye imiti nk'abana ihangane ariko ntushaka gukira se kandi nzi yuko n'Imana nawe kandi iri bugufashe nshaka gukira ariko umuti humura ntacyo uri bube wowe wikwiyumvirira ngo umuti ngo iki wowe bumwe Imana iragukiza nta kindi ego n'umuti usamaza sama ni umuti ariko reka nze nkubwire ni ibintu byinshi byakozwe n'abana b'abantu kandi ni nk'uko ushobora kunywa amazi akagukiza utanyweye imiti noneho wowe urimo urawunywa izere ufite uwo wizeye ugomba kugukiza nta wundi ni Imana aho ni tayari
ushobora kuryama rero ukaruhuka akanya gatoya nizeye yuko uri bugiye gukanguka hari icyagabanyutse ku mubiri kandi Imana iragukiza turakomeza tugusengere nta kibazo urakoze cyane turakomeza tubasengere ndebere nziyaye ziriya nkweto zanjye hariya muhire agiye ku kazi atanguye gukora arabye ku meza ariko arakora akabona Nadia wonderful yafata telefone ngo agira hamagara uwundi muntu akazitanga ngo sheri ngo no mon Dieu pardon wow ngo nagira ngo mpamagaye umusheri wanje wow nico ni cyakabiri agiye muri ville agize gutya ariko araraba muri ba bigeme bose bakarengana abona ifoto ya Nadia muhire ari muhira yicara kunera muri televiziyo araba ibindi bintu akabona Nadia amakuru muri televiziyo ngo ni Nadia ni yabaye mu journalist mu telefone yose ngo warosheri kugira ngo muhirumba ibe ngo yoronderera ahandi sindavyibaza urumva uriyemera gushikaho ijana ahubwo ngiragora amajyana 3 kwijana icyo no kugira cyo muhire utumufise he aha mukiganza kabisa ngaha ko mumvise mukiganza nahari buje basha agiye gukoroka cambyura nkafata aguma komera ari buje kuburyo ibyo nokora byose azokwama kurindiriye kandi agasupliya kutagishirako agatsinda gutokombiye Nadia kutavyumva basha aho rero ntugasubire kugira makenga ngo azoja kuronderera ahandi kuronderera kunkumurije ukaba ufise wowe niwe uzi ukugene ubyifata mwe na muhire wawe kuri niwirambire kabisa kimwe gusa kimwe kiki senze ndakubona uza wifyuza amaso ngaha wiriza ngo muhire ngo bikini biki ubu sigaye ngira mu kirere amaguru yanje akora hasi gake nkiyo numva narushe cyamvuga nti ubungira ngororo tuguru twanje tubanze mbanze numve yuko isi nayo ikwiye kugenderwa umushiga ugenda n'amaguru ubikeneye ndabishaka apana umwanya wose kuruha nka kera ngo ngiye kurabaza muhire ngena n'amaguru ubu unye no zamuhire reka kundenza amajambo menshi sha rondera ibindi bintu tuvuga cyangwa ibyo dukora ureke kundenza amajambo muhire yahejeje ga tujye guteka wageze kuri Yasini nenda gusomesha 50 yonyine mitengenda shawariki ukankubwira mbwira ngo ndeke 50 irahagije uko nta mwanya mfite vrema nacho a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Rahmanir-Rahim Bismillahirrahmanirrahim Tiye kibazo cyawe gusoma birakunanira buri neza ko muba mutabinyigishije kuko ngiye nabivyirwa ngaho dukomeze Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal Qur'anil Hakim Innaka laminal mursalin Innaka laminal mursalin
tenda kwihorera innaka la minal mursalin innaka nangsali innaka la minal mursalin mashallah ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Burundi se mzi gusoma Qur'ani? Wewe kitabizi. Alhamdulillah. Nyagasana bongerere. Muguzi gusoma Qur'ani bigeza? Wapi ndagerageza gusoma. Uzwisomye ngahita ncanganyikirwa nkaberwa iryo jise ni ibyande Sudesi yageze i Kigali. Oya. Naje ndumunyeshure nk'abandi ndiga. Nese kuko i Kigali tujya gushaka aho twigira amakorani umubone Buganda ibyerekeye n'idini n'indi. Nawe nuko nguko se? Oya gusa nize madrasa nkiri umwana n'undi muhira narundi mwigisha umwarimu araza kansomesha. Urumva ko kurusha no gusoma. Andusha gusoma nanjye nkakurusha. So wanze kunyigisha se? Oya gusingura ni kubera navumbishe nari muri chambre. Watumvise? Navumbishe. Gusa wowe gusoma na speed. Se usomesha unanzi yambwiye musomesha ibintu 5 nanjye ndi kwihuta. Ni byiza nk'umuntu agusabye kumwigisha ilmu Imana yaguhaye wewe. Abari nka Sadaka tunjari ubutanze. Ni ukuri kw'Imana ndabizi ndanabikunda ariko ni byiza rero kwifatira umwanya kuko ni thawabu. Yambwiye musomesha ibintu 5 nanjye ndi kwihuta. Ibintu 5 rero ngomba kurangiza izo aya 5 na yambwiye. None ko numvishime ngo na bismillah ntabwo azi kwivuga neza. Ntabwo yize Qur'an akiri muto se. Yize ngo ibintu by'ubuganga ndakuvuga ngo aricaye ngo agiye gusoma Qur'an nta mwanya ngo ayibone. Rero niyo mpamvu atazi Qur'an nagize Imana alhamdulillah niga i Uganda Qur'an barayemera. Mashuri ya Kiislamu ni byiza kumwigisha nawe ko. Sindi kumwigisha se usanga ndi kumwigisha uretse ko byamucanze. Yega no ruko mucanze. Hajya usomye aya yose rimwe kugira ngo asubiremo ariko atangura. Biramugora. Ariko ni byiza urabwigisha buhoro nushikuna kuramwigisha hariya mwigisha vuba nkukumengo arabizi arabimenyereye. Ngazo ushaka mwigishe gute? Hajya umubwira ati innaka la minal mursalin ubasubira. Byiza ko uvuga innaka naho gasubiramo innaka la minal namwanya nabona mursalin namwanya nabona urumva ko kurushije gusoma. Namwanya muhaye iminota 5 ahubwo reka ngende kugira ngo wowe usigare uri kumwigisha. Oya umusomesha wewe nyine kuko ari mwamaze kumenyerana ariko ufite igisomo cyiza vraiment. Urakoze cyane. Nabo turagerageza gusa. Burundi buriya basoma Qur'ani gutyo usoma neza. Oya ndagerageza gusa. Ntago ari kugerageza bishimira Imana ko n'Imana ufite hari benshi batabizi. Sudesi nayo swageze i Kigali. Reka Sudesi umwishinga. Mashallah kabisa Imana igikongera n'umurwayi arwaye ukamusomera gutyo iyo sura ahita abyuka gake. Wapi ndagerageza gusa naje ni umunyeshuri nkawe. Wapi. Reka Sudesi nurangiranwa. Ndakubwiye ngo ntabwo uzansiga Burundi bona nzaza nge umva tuzagenda ryari tuzajyane. Ngiye gushaka laisser passer kabisa tujyane ko birakabije. Inshallah khair karibu kabisa natwe dukunda abashisi dukunda. Bafite kuryirobe indagara nasozeza no kuri Qur'an. Ukunda kurya we. Nzaza mbyibushye kabisa. Urabona kuna matama yabanze kuba. Misi birumaze ngo amata gusa. Ngenda ndishuri nikireke. Aichahinduse. Ndashari kwa kundi nyene. Uzusomye ugahita utuma nibona ndi down kuri wowe. Kuna kusoma. Ngakwisabye basi. Ngubu kumusomesha birahagaritse. Ntabwo nongera kumusomesha dusomera izi aya 12 gusa. Dusomera ndakwinginze vraiment dusomere. Ko mureka tito bari mu gicuku keretse nazi Burundi ukamwigisha ngiye nta mwanya nayibonera. Nanjye nzaza kwigayo ku Buganda turiga ariko ntabwo ari cyane nk'ukuntu Burundi mwiga Burundi. Kubisigiri ibi. Uswi birawe nahise nsarara nkagijwe nk'iry'umugabo tubabarire akanya gato ya gusa. Simba. Naam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin
على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. حسبك يا شيخ. شكرا. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. يا قصر أكون جريء كبيسة. Di underground kabisa. Umusore mvani ishuri ry'Uganda rari katira tukajyana i Burundi kujya kwiga i Burundi. Reka tete wabyumvishije? Karibu. Sasa nikubwira wowe kanyibwirira ibindi. Bandanya wigisha. Oya ntabwo umwanya warangiye iminota 5 yarangiye kandi ibiro ni gahunda. Umuyisilamu akurikiza iki? Gahunda. Kabisa. Ubu rero nategereze ngisevingemo ko ngomba kuzamwigisha gusoma kuko wabinyigishije. Inshallah wowe bandanya gusamugisha gato. Oya umva murekate. Sinanze kwigisha bambwiye ko ari byiza kandi ari sadaka ntonjari yakwigisha. Ko nusoma isadaka nzajya nzibona nawe kandi uzibone. Ubwo ngaho ikangene mwishamwe kwigisha no guturasubira. Murekate turanyumva. Ntabwo nongera kukwigisha nzagisevinga mu kunanyigisha nzajya nkwigisha hanyuma tuzafata umunsi nkwigisha. Urumva aho ndo ibibazo Burundi afashe volcano basha yo mugati ya Sizeri nani tekinari mfise niyo bandihiye umbe nabana beza haza basha bajya yaje volcano kuri Imana bajya n'abantu beza cyane baheza kuko ndavuga kubiga mumfashe ntati mfise cyo mfise CPGR gusa barani bakunda genda dataka David ngora nifisi baranza shikaga mu Rwanda ko ibibazo na nifisi yaje mu Burundi polisa narumvise kora byumvise n'ukuri naje byaranshimye cyane byo yatumye amakenga cyane y'inuma nakundi urumva ngo ahangaha meze ko hagenda nafi umuzigo ku mutwe mugabo utunza tahasi uwalhamdulillah nakabina kabisho wazi narifise Owe kuna magari matani mubone
abashitsi batugendeye. Uri madame wanje. Ujya bango Imana ishobora risk icisha kundi muntu risk yanje nga mu Rwanda Imana y'Imana ndicisha kuri uyu alhamdulillah bil alamin arimo witwa Muhire nyungu nakubwira uyu nguyu hanyuma ujya nawe mugenzi we sinzi twanzisabira mugabo wiwe n'umunyarwanda gusa usibye yuko akorera hari i Burundi karibu mu Rwanda murakoze muri Isanga turabishimiye murakoze cyane hanyuma rero karibu hanyuma ari Muhira mbona nije nimumva ikibazo alhamdulillah karibu nta kibazo madame yango akunda abashitsi Haro bazima nashizwe abashitsi bazimanire ukeneye alhamdulillah mugwano babona ko niko murekate ko watinze Manika nasanze bari ku meza sinari bujya kubahagarara hejuru ngo mbabwire ngo barantumye ngo ni mumpiki nategereje ko bari buve ku meza bameze batese baraho nyine nta kibazo bambwiye ngo musuhuze bameze neza ntange rero usanze nari ngiye kwikuburira nabonye utinda ariko wari wanamurambwiye ko ngushaka sibundi na mahoro ugira amatsiko wawe uretse se nturi mbwira ngira amatsiko rega ni we nsigaranye umbwiye ko nshaka mbangane ndabanje kubwira n'ubundi nahereye mbwira ubwoba se bw'iki ubwo wagira ubwoba bwo kumbwira ikintu kutinya gute uratwite se reka teta jya umbwira ni wowe nsigaranye uko ubizi aha numva ibyo bintu ngiye bitoroshye da urabizi uribuka mbofu yazanye umushyitsi muhire se muhire nyine naramukunze ntiwabyumva ariko noneho mana usana nawe wakunze ra naramukunze igihe wahereye ubenga abasore uwabenze ab'i Kigali bashoboka none ugiye gukunda urudashoboka naramukunze icya mbere afite ijwi ryiza azi gusoma Korani neza ngira ngo n'umutima we uko isura isa n'umutima ni ego ma none ngwiki genda umva warakunze cyo kazi rudashoboka sinzi icyo nzagufasha wowe uragukunda ab'i Kigali aba hano tubona urakunda abantu urumva bizashoboka abasore b'i Kigali nta kigenga aha ariko none mana we unzaniye inkuru mana ubu papa nikaraza ryari ngo nze kumusetsa ashobora kutanza kuza induru atashye umugabo ugasanga inzana ikibazo kuri madame akikagize ibyo ariko wakuzana induru anga ni muri 1930 ashobora muri 1930 kuko asanga aziye ikibazo kuri madame kuko isanzwe yakoresha umwanya gusa ibyo rero ntabyo nakwemera ibyo ndabyumva ariko ntabwo watinya ngo yagusanga mu Rwanda bagutera ibibazo ibiki urashari muto muhungu ni urashari muto ndi muto sindi gito mugabo wewe uzobibona wewe wose njyewe iwanjye nta probleme kabisa ufite umuguranga mu Rwanda nyine ndamufite mugabo ibyo ni bisanzwe cyo umugore mwiza canke ufite ibibazo alhamdulillah umugore wanjye ndashima kabisa ngaho alhamdulillah rabbil alamin mugo jeri baza yuko sinari niteze yuko nozi kuba mu Rwanda ni nkuko ntiteze yuko nzasoje kuri Burundi yarashise na Lazizi wanje utubonye neza alhamdulillah rabbil alamin mashallah karibu mu Rwanda murakoze cyane murakoze mu Rwanda uhabona gute ni iki byiza ubonye bitandukanye n'iby'i Burundi ari byinshi ngira ngo
nukuri ku byukuri nta tandukaniro rinini cyane riri hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuko uravye ukuntu ameze harasa agomba gusa nasanze i Kigali hari isuku hari isuku kuruta iwacu muri safi community ifise amagorofa menshi kuturuta ama etage ni menshi kuturuta iwacu amanisi n'intuze n'amacentre ville surtout amacentre ville ni meza vraiment kuruta iwacu amakindi naco nabonye imisozi mufisi Kigali imisozi iri myinshi gusubye ntuze Kigali kabisa imisozi yawo ni danje imisozi ni danje kabisa ni antuka ni do pays de Miricoli iyaga klima keza antuka bon na klima ni nziza nta bindi n'abakobwa bakiri bato batunga inkuru n'abakobwa beza basibye bafite n'abakobwa beza nditini bafite imico myiza bubaha twabifuriza kubashaka inshallah mu Rwanda nka Mwenyezi Mungu yabikora abakobwa murabafise murabafise ariko inshallah dusabira Imana gusa kuko burya Jesse sindabi igihugu sindabya ubwoko sindaba ngo abaha canke hariya unzobona gusa afise imico myiza amwiriye inshallah ndibaza yuko nzo ndamurongoreye nyine bavuga ko mu Rwanda ari keza n'abakobwa baho ni beza usanga yakoze akitu ubwiza bwo kujya muzamara ba mistori Burundi yose nzayimuza imarira no mu Rwanda ndabishaka zameka jewe inshallah ubwiza bw'umugore cyangwa se ubwiza bw'umukobwa buri ku mutima ingeso yiwe gore Mwenyezi Mungu nibazoma umunyarwanda kaza afite ubwiza ku mutima Imana shamba je nta kibazo leta muzomufasha kumundondereza uzafasha na shiri wanje yanariza bora ikibazo kabisa na jewe dimikoni nasubira njya gutegura amafunguro turasubira inshallah okay murakoze ntangora inshallah mbabarira ubimfashe ngufashe nte umuntu w'i Burundi umuntu utabinaha nyine sinzi ko wumva nagufashe tureke na bofre uvuga ubu se uzajya kwibwirira umuhungu ko wamukunze kubera iki se Imana idashobora kumukoresha uko yavuye i Burundi akongera akagaruka kandi akaza afite sinzi rwose ibyo bintu mbwiye none se uzajya i Burundi se kubera iki ntajyayo noneho urumva ushaka ariko mana we Imana ikora ibyawe ni amasengesho nawe ndakwizera nzasenga kandi ntabwo nzacika intege mu gusenga kandi nzi yuko bizakora senga usaba Imana bizacamo ariko ibyo kuvuga ngo nta kindi njye nagufasha ngufashe iki ngufashe iki rero kucyasa gusa uzabigire kupanika presence kavuga nyine ko nagiye kwitereka papa nikase atabimenya ahubwo urumva byazacamo ariko uzi ko nawe nta byadi basi uzabimwumvishe wumva ukuntu azabyakira ariko njye naramukunze ariko noneho umuzaniye inkuru isekeje mama cyambere ni mwiza akunda idini afite ijwi ryiza n'ijwi araryumva nari ndaravuze ngo Imana izamu umugabo uzi gusoma Korowani ariko mana we noneho nawe wakunze wari uzi n'ikindi nubwo yavuga ngo niyo nkwano ankoye ewana nta kibazo kuri njyewe urashana no ko bagukwijwe cyane bagukwijwe oya bagukwe Korowani mashallah umva rero ngiye nkubwire ibyo bintu kibazo cyawe nahanyagasani nugusenga Mwenyezi Mungu wenyine Allah ni uzabikora subizi se ndabizi ko sari saba Imana urara amajoro nanjye nzagufasha inshallah nyagasana azashyiramo baraka sawa rero ubwo dutegereze turebe ari mu Rwanda twise ko abanyarwanda bameze uko bateye umuntu wese n'icyaha ciwe wewe ni wakora icyaha cyawe wewe nkamuhire ni wakora icyaha cyawe anga mu Rwanda urubanza bagushyira ko ari wakoze icyaha rero ngo abarundi bose baba ari mu Rwanda bakoze ibi sibyo umunyarwanda ari mu Burundi yakora icyaha bamwegeka icyaha ciwe yakoze bavuga abanyarwanda bose bameze uko sibyo na gato
nahunze Burundi mpunga umurundi sivyo ambaye neza ndi umurundi mugombejeje umunyarwandakazi ndakuye ko kumbura sinzi ko kumbura gashashwa guhera ko umuntu no musasa ko ameze ukwejo kagahinduka mugavure ba nta kabikyo ndamubona ko kandi siniteze yuko nzokabona n'ikindi kintu kinezereje nuko ubu yibungenze kuma gutera kwibara bakwambitse ibara bavuga ngo umuntu ahubwo ujya mugore yari isema n'ukuri yari isema Imani mubare kabisa Imani oya nirapfa Imani mu ikibazo kimukwiye muhire ko mfise igitekerezo cyo kubaka ugwawe niba aho uzabuza ubona hose mukobwa ameze neza witini n'ukuri uza mwakira bizeye cyo mvuga gusa inshallah jewe Mwenyezi Mungu wazo azonyereka ari umunyarwandakazi ari umurundikazi ari umukongomani ari umutanzania ari umurusiya ari umwongereza je gusa mbona yuko duhuza afise imico myiza ni madame waje afisa petit seri kiwe alhamdulillah kunyene mengo haja naricaye kumahwa Waricaye kuma amahwa bo ngihangana kukumbure hari kintu yava ko guhobe guhe no kwika byaranse tufatira kajitu turanya kwasha أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته السلام عليكم وعليكم السلام أنت مكروه زيت مساء Bitese. Nibyiza. Wewe neza. Turashimira Imana. Mbese urimo urasoma neza binkura mu nzu bituma nza kwicara ahangaha iruhande rwawe. Turagerageza gusa turagerageza. Ejo uzasubira i Burundi. Inshallah Mwenyezi Mungu niyadushikana. Turi hayi. Kuko banelefanye bambwira mama aragwaye. Azakira ariko. Inshallah kushinzwe kandi mama wanjye ni umuntu nkunda cyane ntabwo azashaka ko mba ndi kure yiwe cyane ni ikibazo ko ufite mama wawe ugukunda aba yaranarwaye